Yo, what's up people? Mumeze mute? Ikaze kuri Afrotoya. Nkuko mumaze kumenya tukuzana siporo z'ubwenge kandi zagufasha mu buzima bwawe busanzwe, ukaba wakambara ko umeze neza, ukaba uri fit umubiri wawe wose. Uyu munsi turakora ku gice cyo hejuru, tuzaza gukora shoulders, trump, tuze gukora nanga tukunda kwita amababa ni chest hano hasi. Nkuko mumaze kumenyera buri exercise tugomba kwitangirana na warm up kugira ngo ubanze ushyuhe ujye muri bitime gukora siporo. Listen to my beat. Kick that bass. Yes, here we go. Drop the bass. The journey into sound, into the light. Get ready. Iyi exercise ashaka ifasha nko ifashisha umwenda ubuzingi none ugiye kurambura ukuye inda iraza kubiri hasi n'amaguru yawe ari hejuru ujye ukurura uzana ku tuzamura gatuza twigira imbere umanura umutwe uraza kugerageza inshuro 10 ku maseti 3.
exercise igezweho uraza kuba nanone ugifite umwenda wawe uri bwifashishe wawukuruye. Ku bantu basanzwe bayikora turaza kumanuka gatoya uze gushyiramo mezire kuburyo amavi yawe ataza kuba arenga ku mano. Noneho ureba imbere kurura uri kwinjiza baka yawe n'utubuze kuba tuyikora. Ku bantu baba beginner uraza gushaka ikintu bifashisha ubwicayeho nkuko nakoresheje intebe. Turaza gukora inshuro 10 dukore set 3 tugenda dukora inshuro 10. Uze kwikora ugikore witonze. Uraza kuba wapfukamye ibirenge uraza kubizamura, amaboko araza kuba ari hasi. None ujye umanura umutwe wongere uzamuke umanuke inshuro 10. Urayifata amasegonda make, amasegonda atarenze 5 uruhuke. Tujye kuri set ya kabiri tuzakorera gato. Guys, iyi workout uraza gukora inshuro 15 mu maseti 3.
Thanks for watching this video guys. Ndagushimiye wewe duhora tubana, ndagushimiye wewe uhora ukora shares, ugakora na comment zanyu nzitaho ndazireba cyane kugira ngo tukomeze tubane. Kora subscribe, una sharing ku nshuti zawe, babwire ibyiza ugenda ubona kuri izi video tugenda tuguhereza. Thanks for watching this.